Bir maya adam mast bolup ayalığa talak aytıp koyuptur, ertesi bilbeymin dep jatat deydi. Mastın talagı Hanafi mazhab boyunca düşöt. Bir gana Tahavi menen Kuduri'den başkasında al emi Şafii, Maliki, Hanbali mazhab jumhur alımlarında düşpöydü. Ayalı erin taştap ketse bolobu jaşabайм dese, ayalın akıbalı kanday bolot deydi. Şu eri jok jüre beredi şakta. Sakın şu oldu. Asırca vakit oldu? Asırca vakit oldu. Bısıcı, прививка денсаулыкка, ыйманга зыянбы, ушуну качан жок болот. Ыйманга зыян деп айтыш кыйын, бирок денсаулыкка зыян деп айтышат. Ленинграддык, Санкт-Петербург, британиялык алымдар, ошол медицина алымдары зыян деп айтышат. Мен өзүм жаман көрөм прививканы. Биздин Кыргызстанда милдеттүү эмес, укуктуу гана. Эгерде сиз жок, мен балам албайм десеңиз, укугуңуз бар. Бирөө аласың деп сизге сайдырбайт аны. Сайдырган болсоңуз ишиңиз, аны бирөө сизди урушпайт. Даура, тавыл таш деген эмне? Талил таш. Даура дегени бул доора. Ошонун деле токтотуп койсо жакшы эле болот негизи. Анткени бул барып отуруп жөн эле бир мында церемония болуп калды биздечи. Бул илгери камбагалчылык заманда болот эле. Кандайча? Мисалы үчүн бир адам өзү бун асли фидияга айтып бара, фидия кандай? Бир адам карып калган себептен, чал болуп калган, кампир болуп калган себептен 5-6 күн оразасын кармай албай калса, 5-6 күн намаз окуй албай калса, шейх фани деп коет. Ошол адамдын ар бир окулбай калган намазы, ар бир тутулбай калган күн үчүн орозопитер өлчөмүнчө фидия бериш керек. Бул сүннат. Анан 5 күн болсо, азыр 40 сом болсо, анда канча бериш керек? 200 сом бериш керек деген сөз. Илгери ошо да кыйын болгон. 1 kilo 600 gram buğday 5 gündüğü kança? 5 kilo 6 kilo buğday olup kalat. Anan bir adam 6 kilo buğday tapmaya kaldı da ne kıldı? 1 kilo buğday taptı. Beçere kambagalçılık buğday yok o zamanda. Anan buğday tap geldi taksınmay taksırım. Uşu 6 kilo buğday eken yok 1 kilo buğday alıp koyun uşunu pidyası da berdi. Kambagal kavul aldı tur kayra bora çıkartıp taksırım kavul aldım. Bırak özünüzü hadiye kıldım dedi. Anan kayra kelip kaldı. Taksırım dağı sizge berdim dedi. O 2 kilo. Oşentip oturup, aylanıp oturup, anan davra aylanma degen söz. Hazır emi buğday köp. Bizdeki kantet 30'a çıkan balası namaz okuyelek, avvar evi ölüp kalsa pidye. Yok ağa pidye bolbaydı. Ağa davra degen pidye degen kaçan bolot. Oşol karılığı jetken sebepten namaz okuyalbay kalsa, oşol okulbay kalgan kündör için pidye verilir. Pidyege pulu jetpey kalsa davra kılınır. 40'a çıkan, 50'ye çıkan, 60'a çıkan, soksa jürü ölüp kalgan namaz Allah'a pidye yok. Ha demek davradağı yok. Talil taş degeni tahlil. La ilahe illallah degen kelimeni kayra aytı degen söz. Hem oşon aytты, bu şentip koğun adat bolup kalıptır bizde. İbn Abidin aytat, İbn Teymiye'de aytat, 60 bin, 70 bin emez, bir sanga çekte ötürüp, kança köv aytsan jakşı olup, aytıp durup, soğun bağıştay versen, sünnettet etikat kılbay turup, dürüst deyip. Sünnettet etikat kılbay turup, antkeni men qala la ilahe illallah dakhalal cennet degen hadis var. Kimde kim la ilahe illallah şundayını aytsa o beşe kiret degen. Şunçalık soğuk köp. Fatiha okuganday misal 15-20 jolu, Kur'an'da hatım kılıp bağıştaganday ele ketet. Bирок 70 bin boluş gerek. 60 bin boluş gerek. Toçna uşunday. Biri aşık kese bolbay kalat dey turgan bolsoň, je uşul sünnet dey turgan bolsoň anda bid'at bolot. Ha jön ele özüň bağıştagan bolsoň anda ziyanı tiybeyt. 87 yaştagı kanday deyt. Bir adam deyt, 87 yaşlı adam kaçan karıp namaz okuganга jaray albay kaldı. Balkim 86'sında bir yıldığı. Je 15 günlüğü. Je biz anı bilbeybiz de. Oşoň üçin ayta albayбыз.